Hallelujah. Former Vice President of the Republic, Bakwesi Eminsa Bequeen Arthur. Sisi ameno kase order form. Madam Paman Nani Achna. Yami Adom Achna na Yakata na Chikrakra. We hear this man less than 2 years ago. No general campaign platform. So no, you know, Moody Sashata Wallen. I say, young Quajim, they are when you're you. We'll trash your Jim. I dare ball. No, so Jim. No. I don't care for any. Say, Oteshi, I'm Pampa. Champrado, what you got him. Today's gold is tomorrow's copper. You can be gold today. Tomorrow you become copper. As I say copper, no krawoya na chese no krana ya Adom. I've seen very powerful people becoming powerless. The hunkrofo what yes no will be pa. Ansa no mbe wu no matom ho ajapade nyina. Maya bia na first na chese be ma bia nya na nkope be ma bia omobo omo ho atwade nyina edidi mu abesi na be ma bia kora hu be bia onam na obi aka tense mepe ho samena mo ubon mbo a min suroshi ifise ye hu ane menafo na bana lepo yeti krom hana tete Toyota ne bi pa ba ko bi kura da me wefin Toyota Y BB car bi ba e friend Dustin by car bi so ne friend Bluebird was it car bi so ba ne friend Pony. That time na say would ni bia na wonyo ga krum ha because Kumasi Mra me to your friend say Kai Golf 2. To Golf 2. Boys Tamisia Konkompa what the champs are wanting. Your castle we are seeing in our car where we are seeing now a Golf 2. And I'm a talk of train, I'm the class one say Pentecost. What an I'm class on. Imane, John and no many boys, oh, me any a pajama. For a talk of train. I fed you who has a golf with his system. Said it, Tibiano, with Tambes. Ray and I'm quarter Benz, run lights. Sir, Ohini come be said the convoy be on record. Let me cast a run light. Na chese ntwamuda. Dim mu answer Assemblies of God so for bia ato. Ekem mkoto ML White pa AS 1980.
S. Oh, Madam, for you, man, be your pay over turn or give him not toy. Yes, we be the 5 Series BMW. The friend straight body. Ochunokoya. Let me call baby to ton cars. Share them, see win and posike. No morning, see win them. Dina Bassing, the Achla wouldn't say. Dear Quita when someone no a beer. Now, Wabrabo calculation mono and ya would dear, yet never femo. One ya carefully be free one sack. Mina could be Cham Casimbi, a tremmy. Or say it's never coincident, eh? Sophie Sawaba, sooner why ye year, when in Kawaman, Nabrabo, or Quajina Tuno, or my. So, Braquajina Tua, that's on Maya. Don't say it's away a champion. Don't say it's away a champion. And read the Papa Bia now, yeah, Jumo radio station, Cassia Pa, Baku, picture trap. Namera. I bind the no making. And those days they say your body dinner. Let us say, and Quadaina cry at the America Cogina radio. The entity almost can I say, by who's and penny for a continue a copy. Our best sister will be tremble. Opa Cobbin for Koya or to your winnie, your one sa, your sre, your abacon, your abatre, ubitrem. Queen Elizabeth, Yatina, na switchy has a the zipper to human zip. Hey, and near training by her auntie. Obichem. Oh, yeah, then Ubichem. A radio ya to so head to see a captain. It will be te baby pa or your bombo chammy. Oh, Mitchem. It is out to announce I mean you are. You need to revise your notes. So to be true when Nimpa don't say Subuka say Yamin Niwa. You got to revise your notes. Never say Akasifa Besenko and Ketwa beginning by Yami or to the hotel. Yamin Fapa was in Santa Crancy. Just I wonder where a woofy now. I can't say, oh, Quajim, no, we do a chico. Now, we pay your load, not jabber boss, so pam. Twafra con a book home. That will press a binyam from a home and a bimba. Hill, Chibonoso. Boom. Now, that dear young crop for a pager or Jim, where I call Honka Cracker. Maybe more do ye. Bam, come poo. Book. Now we reach now, who say, Jesus, save my husband. Jesus, save my husband. That trauma, we hear it. Oh, cool. Jina ho ohwese wukunu o firi wonsa de na gra sa na to noko. You see your husband die. Abusia enye easy. Jualaka wonwumi o se aman nyina hene. Enso na Juel odon so ko. Professor Mills tour from day now. Professor Mills tour from 24th of July. No. Na me kasa wa sorry na me kasa. Say a kasa soldier for and to Santana Professor Mills in Yankwa. He was then the commander in chief of the armed forces.
Say eba say yem pedro a eye papa man na onoma no free US hospital na eba. Say eba say ye penipa 1 million aye line nanka wo matimi agede nkwa yeto aba no onya more than 3 million. Think obenya 1 million aye line ma wanya nkwa. Say ekasika pa dia ebe nyo no na pa finance minister Kwabena for. Enti kebenya sika agede nkwa. Yawo niema bi wo ho a wa ho oden wo nimdie wo nyansa wo kasa ede wo ho a efe wo tenten wo tietie a wo yo wo adwuma a wo ye wo business bi a wo bie companies dodo a wo can never save you. Surely goodness and mercy shall follow us all the days of our life. So won't quite I do, so wouldn't quite tell you it's nothing. Sepako se means that Sepan or see or your lectures, or a no matter daddy. Accra International Conference Center or your lectures or Hano Paya can this if in our board room Hawaii ma can be before we grab a quack of Rebacuti, no matter me being Wasamaka. Bano Paya de Necon, Naka no demno, mood to be in a diadimo, so you have 4 police for Kakrevi and the one who Timu say Ubiko. You're careful, why? I'm in phone call. Okwa catch them and phone so say mafino. Achi and mommy. On my yes no on no bed. Catch and say near mana kebi on for the academy. Achi and mom why? That's a when a bonnet on in a baji and kwan. On may nine. Oh yeah was sorrow. On my yes no on no baji and kwan. If any jewel aka on so call that's what take a man pro. Jim FM. Pacho ba modi na shene so wa wonim de ye me pese cholesterol na wo ho na de atete we ha no enko mem ko Dr. Chika Chem se media koso na me ka chen se mate so be me madru na mse menom Ose has madam so doc nya butre also okay we dey kwaje kakra na mso dey duru ha one of the best doctors in this country. Me pay me nim tree, me kube nsuo, me bia me ensa, me twitwa fruit no, egum na me de nim tree na egum na mano na say dewa. Me pay ginger ne garlic panty. Ade bia me di bia ha me de bigum. Ram ko check here say a drop bebre na me ye den a. It is a cholesterol wo ho na how wa wo ye ho hwe ye tete we na wa kwagim ne ye nyamtramam. Ani na beji. Me say pekube se mienu miensa o aya mensuo no enje cap kese na tetede na yede num tea no e fa no jug betumi ayema we the fruit na wo kube na mu no na duane no fa ka ho twitwa twitwa den kakra fa nim tree ni gum na wo de no a edro ni nya dika wo why between 7 and 14 days. So cholesterol no sort to say sen kro beko. Kwa first na se me fa sankra to infamrel. Ona se me fa sankra to to bomodi na shedon so say immune system na be ma ho ati ba yedin pa. Kwa Herbal Research Center Cape Coast. So from 0244726611 or 0244186970. Saint Victory Homeopathic Clinic in Sokaho. Gonorrhea and syphilis.
Brofo bi wa ha mema akuya be kan tree amame. Syphilis with burning sensation in the penis and the vagina leading to yellowish discharge. Country mom. Na kire se wunya syphilis no a eno ye brofo. Na se emu ase obema no emu hyehyew. Ana se wakosua kuma na emu hyehyew. Burning sensation. Na kire se emu be hyehyew a emu hyehyew. Okay. Ebema no so Johnson na ntimi maye. Why are we intimi ma? Miscarriages are low sperm count. Usisi. Spondylosis, how? Stroke, diabetes, malaria, typhoid fever. We here St. Victory Homeopathic Clinic. Our connection between the Smallfoot Bridge and the Fidelity Bank. From 0244528585 or 0264528585. Shadow Suma me say Mena Susi Adena Apostle 27 minutes after 7. Tabia Heba Mixture, your true and authentic Heba medicine. Progress, savings and loans. And King City Real Estate, #1 destination for property buyers. Phone 05081999625. Vodafone, the future is exciting. Ready? American premium furniture where quality sells. Belly sunflower oil. Tasty food, happy family. Amen Scientific Clinic. Allahu Shafi God is the healer. And castor oil, it is more than oil. It is liquid engineering. We share TV, we share Adom TV now. Who said it? So Jenny no John, we say latte. One here because on Yenipa. Because I start. I saw for no bomb pie na. This is which don't be body no so. Ekuya mwachu awa ha. Adom Canadian ABY. Mr. Machu Orlando on your friend of Abby. Mr. Machu. Nyamenkano. Amen. Nyamenkano. Oh, a guy, me to me. Hun banana who say Papa be guy. Machi a guy, papa. Nyamishano pa nyamishano. Nyamishano. Habito. Na yesre nyeyi. Tabi. Ewom se anye ho de. Nanso edan ya wie mu no tim se bibi kire se bibi yesi. Bibia kire se omayi ya to abese no. Ya papa Emisa Arthur na yiyo no yebeye. Okay. Yebeye. I said this month, the month July, Ankasa, and I said penny for to Todd. San a corner na Professor Mills called July. How can you see the crop from July? Papa, a friend say, J.H. Mensa. Also call July. Even so, quack home. Even no addition so. Akwaka ho ebinim ko ebinim so di birthday mesasana B O2 we are general manager with JSA Logistics and your birthday ukuno Mr. Eric Otu ana Otu MD o MKH microcredit e wonya meche see en kan che say odododo now you wish you happy birthday so ma ono nko a see en wish you happy birthday ne ma ono
Say do. Happy birthday, Mrs. Captain, so we TV ni so hu ye maame. Said Maame na I am no. Why didn't you? Na former vice president ne maame so na te ho no. Ne maame na ete ho no. Na we kan me former headmaster. Na semo na wo kan ya e ka che nsemo meka biwi. O say I heard a voice calling that all those who die in the name of the Lord shall have a resting place. May his soul and the souls of all the departed rest in perfect peace. Papa asa o kan na ya akododo nti e woni ne se meka biu. Obi wu amani nye din. Me se me former headmaster bi no. Ye ne ye kwa akwama bi aba na obi ewu anu abejo no aka. Ti amanfo enom se papa jamana sem kro kan ho da bi obeka emfa abrofo no ma abiu. Enti ya papa ne ne ye ka che na ne se nyame. Onfa ne kra ensie yi. Onfa ne kra ensie yi na me mpa ebo so ne se katin. Baby ade ne betu bia no. Ye beye no abrempon ye. Na ye wie a baby ade ne betu no so no ya ye ne se obi obesom man Ghana na afrim we eti baby ade ne tu bia no ye need e kire yesiesi ho. Say papa Tamils ne ba Kofi Sam asem a na anu wo kan ye say ya mpaso wo kan say won na koprapra ne papa enna no so na anu a enne ye nsantwefo ye ko wono mo asomye park ye sese ne ye hwasia ye no a ho de ayeta no okopra ne papa na so enye hwe enye so ono se wanko ya nka ye ba won ko obi awre be ko ye nyina ye mpapa ba no ne ba enti okopra papa na so a mo me boye nkantre ye won se na abusua ne se mo mfa wofunu ma won na mo se wo ye oman no dia ti mo be ye no man no mo be ye no man na japade nti unye na nto na jeje ni aya ta kopra ho on tan ko ede onko sipi ho ya onko kopra onko sisi ho me say yes ye de asumie park ne share national security for nsa no problem but ne papa na da ho o papa da ho no nkire say ye de ade no ye se wo man ne de ane yaje ye nhwe ne ye hoyi odewu esese ye hoyi ba baby papa da ko sisi ho a me kan kire me enti wen sisi ho anke ntumi nhwe ho na ye enti na esese wo ye ba no capito so Samia ya ta ko bosumi bia ko sisi ho abranti emu wonte ha ayo mra no oba no abe prapra ne papa na so no asa akọ onim shiro benya ho na ne papa da abusuane so omujo omufunu nti momfa omufunu mo na omo ensiesie amra ne ye na ena pepese egu ha sei ofa daily graphic anim na mahu se ya papa in story no wo moya ya papa Mr. Arthur Ghanaian Times so the baba say state owned papers no crusading guide the back of it corner more my fa daily guide my friend man who she before I find out man who she me the chronicle man who she Bentley enti graphic say enne Mr. Arthur okofie mama mizuba ko enne mama ni zuba ko Ghana for mama ni zuba ko ono ni zune de ope ba ko pe o so mpe dodo mama mi zuba ko yam yina yam ni zuba ko na yemfa enkata na chinti yenu ana ahyase no ho announcement ya na da ubonkrata ye ntu we daily graphic mo captain ewom se enne na nhyehyɛ ye bia no penifo ayawie na ba bia ye sie no asumwie park amna nkono no ne de nka ho penifo se ye de ne kɔ asojafo amusie ye a yesi ne mo no awie ho ne ye de ne betro new place one ye ne board den no ho ne ye de ne betro $6 million this year. Ho ye fisa soja for de omunya mom ho nyefi. I could do $9 million no. No de na Ghana de na ya mfa bi anka ho. I could do $12 million. Ebi nka ho bi enu 15. E da bi minim say 12, yes $12 million. Sugu dan a private company see e be $3 million. Aban see e be do 12. Enduru 1 kilometer square. Sir. Menko. Woni mo? Na bi minim ho. Oh, me do be ko. Yes ewia. E na de okoguru ho ahwe ya. Agurube soja for na ye wonya do a eche me do be ko $12 million my crado na ne capital
we ye papa de to nchen a graphic asan so the free senior high school no nsem aba wose nanado wo justify senti a double intake no wose ba nana kire mu se enkwada 90,000 ya na nke wose wotena fie ya se o manwu se sa nkwada yi enam free senior high school nti wonum nyina ekɔ school afi ebi beba abeka ho nti awe ya 181,079 wo sa ya beka ho wo fa wi a de begu akire o na ebegu akire no yo wose sa ade no mpese obi beka se manya baabi antenanti manko school free senior high school na wose eyefo bia nti mampani adanadi se sa double intake no panimfo gidie ne se enkwada ni biko na ebiko bi a enno no beboa ma obi nya bi akọ obi nsisi obi eti wonu mo hya se September ya no de aboa ama nkwada dodo no akọ school na wose ohia chitaye Ghana fo nyina monta na chi mommoa no na ni so ade huni emre mafise mu jeje mu yese wonu akofo ade abanti ye wade ma ye nhwa na nase enye ye wohia mmoa obi a wuni pakro wa adwenkyira na ade atopono so wo kapre wo de bebo a ene na ano panifo yata fando no anu so ma bie na ade bia kotum kakran wo se tie to abebo nti Ghana fo munsom na mommoa enu no odike so de na anu abetum kwasi ada ewodike ono independent na se no party no ono so party oni omokon ya wante no ho wodike se mampanisa wo de wo mpe ha ne chese minisika bia no a ye ne sabu a wo sika ni tua obi wo sika no obetumi atua yenhwe se ne yenhye ebi ne yebeye ne yebehu se bia weji sika CDC empimdu obi je 10,000 se nipa we nwose yehwe ne be free yenya san hyehye ye ni nyina na yewie a yehu se we betumi atua we ntumi ntua na wo a betumi atua no tua wo de na yebakata fa aduonu miensa wo bimfo Frimpong Boatin ni Professor Kwabena Frimpong Boatin wose mu amonom enokura agosho na epito no wahu pa moan David we nsafu okay Professor Frimpong Boatin say mu amonom nsafu amudio na we etu malaria ena etu fever ena etu de o say ntu hu wonu mu ache say yade na ade bra hu o nsafu Prof say one day wo bom kokose health risk ewom wonum nsafu na wonum na anum a nyese ebejo hu nko o say de yade ba abinya botre wo wi momone a obewu sa wo wi ko bia yesu obewu wudi Ghana ngokoko yesu obewu wudi Ghana bayire yesi deben mekrikom se dwa apia akura so di fufu abenya cancer wudi fufu a obenya cancer wudi mankane ne banche wo Ghana obenya cancer sesei unum nsafu yarewo akadai so kraso no bibia no so how kidneys ne enso no blood dan so no bibia ma so odun so bibia na blood dan e kesi yakusia wonti anu so wanya science ko anu paado yes se wonum wanyu nso na blood no wo ha no se wonum nso bibia jo so better ye keka no de yakaka ho no yes wonum nso no bibia Dr. Ben no and researchers about one tell me hwe me didi yi ba me didi na didi o didi o pese me cancel for be asem mo kan me hwe me didi yi ba me didi na didi didi na me didi sa de bia wa bo no say natural de a me de ne say ade bia no eni anase enum no in excess simple fu aduane na wudie yesi mapomuden san ya wudi boroso a ebedane ade foforo etu ni pakro so ye ebi asemon kan se we dey see etu fever entu be bi obi fridge mu no no wabono to na hyem na ade ba akwa papa yi kan se ebi mu ede yesi nuro ya chese yade kum ntuntum wane ne keka ka ho no yesi na ebi mu yi nsanfuo no a wode keka ka ho eno na seso ka na nyesense wode keka ka ho na no yesi unknowingly omo twa no kura no munim se kom enti ya nom wanom nti o se mpanimfo betumi ahwe
ni ayi saa ne ma na firi mu dia eno na se so come here tia oh mama nchiro okay awucha abeno a emwa na saa bees bi na omoba abeno ho no wo na omotu nkusua gumu a epro na abenatwa enti nsanfo ne mmabio enti se de be ya emma no na ebi mu kra tetene na ebi mu kra yusu DDT omo de kekani no se de be ya emwa ne ma na abenem prontem what you say na aso ache enti se aduro na ye de ye abenu ani ama abenem prontem no ena e kan sanfo no ama sanfo no de yare aba eno wo ho na abensuo sanfo pa de ena ono kire se unya no korogin chemical ben e mfanye wa chemical ne de wa nkire so ono no ne de a wo ye no onye ma wo we so amembusa wo hwe hadwin we de anke hia prof pa no makire mu hia prof pa no makire mu unya ntunkum no pa se awia bo na wakwa tintunkum de anhye ya te na foforo na de no ubbo ni se guna we say ye guna o ye balado ba na se wo ye ni nua ba na le wonyem na ka wo be wo na wo papa ba wa dore ase na wato badin da wo do nyinse ye hwe wo papa funu akode nka ya anto anto ne nana yes we ne me to anto no katete no papa so anto ne papa we di anto nana akusa me dey see a story in there no ane ne katen wo kana no pay ne say obi ananwene o dabi eno na ma hu sani abrabo sitie no say anything can happen ha ye betima pon adwuma sisi e be botu afa se smart hu okọ ben de beche nah bayan ko ahoma no so na ya ne Professor Frimpong Boateng and Dwaso prof what am kind of pay am watching me joso na bibia e boko de e me Adom ma boko ya fa daily graphic na e wo msa waka sensefo nanom no aye hunti e be yanka yinjai no da be meka se nya safro no the American say o yenye ni ye na nkofo ntim no wa musanfuo ene se maybe atwam no na atete ho no na nhye bia kora no nkofo amutwa abe kama se omutwa abe no a ye will be a friend tana se omo chichi jabi tenten ye de abe ni bi na chichi ja no na ya so ja no na ukọ abe so a be bia nsane free ba no na di jana chichi ho se emuamu a wo ni na ebewu na even yin pokura no wi se kura ekomu no kura no e mansafo ni hwehwem kama aso na de woma different people ka be no mo ja ka de ne ya wo de aduro bi di se DDT no mo di fam na we yesa abenum nsafo no me kan yesa bi a obi me de be ka che me keke yen ye ko baby wo me memory no kura din ye koto ye kwa beso ho ankasa e ko hu bi omudi ya no ye hu and the far self be call Ghana Standards Authority ko hwe mu hu ade kura wo mu a sabi ha ya pomden okay na aya won wa e twa nsana nkasa no munim se sei na omo de ye na omo ye no ignorantly womunim okay sabi ni pe bo on pebre oh say wo ba ko fa bo gwa papa no na wacheche na wasoja no ina ni ha enti se ene wo adobi na de be fumu a no de emrema wa mo enso se hu se ye we nyina no na wo ma ye nom no ye ha wo mo paper ne sa ka biom se wo se yem ban the use of weedicide but what can be bisa yes weedicide no herbicide no kese aduru ayi gugu ayi efuom na ahyi wura no wo be ka se we yan saudi a ni je se wo se do afuo no yes wo do a eye sense wo di adon begu so ani se wo di adon gu haban no so a na saban no hia just de mati se aposogorisa fo ye bia and de nya poisonous nemo se ade ekum haban no ekum mfotie ani sonson a wo mo asase no mu
wɔn mo sɛ ma asase no yɛ yie efi sɛ nsonson no ntɛtea ne mfɔtea no wɔn mo asɛ yɛ funtam wɔn ayɛ sɛ micro browse wɔn no mfuntafu na nneɛma apɔpɔ ahaban apɔpɔ wɔ asase nso wɔn atwitwi akɔ mu ne yɛ sɛ ɛma asase no yɛ yie na wɔn ɛdo no kum plant no ewura no na kum nsonson ne ntɛtea ne mmoa wɔn wɔ asase no mu eti ne yɛ sɛ asase no sɛe wɔyɛ san so deɛ ne yɛ sɛ ɔsɔ ɔde fertilizer ka ho enti sɛ yɛbɛnya ayɛ no sɛ yɛntumi fa sika no a ɔsɛ yɛpɛ mfidie bi aba a wobɛtumi de adɔɔfo no na wobɛtumi adɔ pii na wɔmmerɛ enti na yɛmedɛ sɛ cocoa board CEO no mete sɛ ɔka sɛ saa aduro no yɛde gu so na ewura ahyehyɛ no ɔmpɛ sɛ wobɛhu bi wɔ cocoa fom bibi sɛ asɛm ɔkaeɛ no ɛno kwan so a no ɔkaeɛ no ɛno koraa ma sɛ ɛnwa koraa wonya bi ɛnwa mmerɛ wodɔ kwaya koraa wodɔ furo foforɔ a nka wɔwa na nka kontonore piepie hɔ saa so ne nyinaa kɔ akora mo na ɛba no saa nimdeɛ wɔ science ho no adeɛ yi mo na monim mowɔ aban mu ɛnhyehyɛ a mopɛ sa moyɛ deɛ hia yɛka da biaa sɛ nkyɛn ɛna ne ɔkɔkɛ ma ɔkuma so no yɛka sɛ ayi sɛbe kobi a ne yɛde ayi formal yɛhyɛ do na yɛde hyɛ funu na yɛde hyɛ kobi ɛno yɛka ho asɛm yɛka atadwe a nkɔfoɔ de do fa ho na hyɛnhyɛnhyɛm yɛka ho asɛm yɛka tilapia nso ho asɛm ne ɛsɛ no bebree nso sɛbe nipa no obi wɔ pɛ sika no na ɛno wa asi ne sika no si na so asi n'ani na yɛno nko a ne hia no nipa aho apɔmuden deɛ ɛna ɛha adwen kakra akora nansɛn yɛn na yɛ kristofoɔ nanso bɛduru asɔre bi ne yɛbiebie mpoma na yɛsɛ efiada yɛyɛ all night dede paa asɔre ne yɛre nyɛ dede ketewa ahomakye obi so pɛ sɛ ɔda no ne yɛnua no musumi mu so wɔn so asɔ mo microphone ɛne wɔn megaphone na wɔn nso tɛsoro hɔ ye saa dede akora yɛ kɔn sɛn ɛndeɛ mpɛ sɛ ɔsɛ yɛ nyinaa yɛka bɔm ne yɛdwen ho ebi sɛ mmerɛ me kɔka bi saa nipa bi antem ase na wo sɛ yɛwɔ nipa bi wɔ hɔ a wɔn kɔ adwuma n'adwo ebi apolisifoɔ nursefoɔ workers a wɔn kɔ night shift na wɔn aba na sɛ wɔn bɛdwuma ahome na wɔn asa akɔ bio no na sɛ asɔrefoɔ wɔn som bebrebe de dede etuo ma so a ɛha adwen na no mpo nko baabi yɛtɔn records ɔmo a wɔtɔn cassette ne CDs no dede ne baabi nkɔfoɔ nom sa baabi bebrebe a dede no ɛdɔɔso no titiro lorry park sabi lorry park biara mo sɛ bɛgyafo no si so fɛ na dwo ɛkɔpem anɔpa esi so saa na yɛpae sɛ hwan yɛkɔ ha nti sɛ sɛbi obi ɔkɔ no baabi no hu sɛ ha ne ɛfa kana sɛ bi saa yɛ ade bia yi sɛ ɔmo tɔn no ɛno so saa dede no dɔɔso no do ɛma nnipa pii asosokora sisi a ɔmo nim sɛ ɔmo asokora asi tɔn mmerɛ bi woka ho asɛm kakra menim deɛ woyɛ afa ho ɛnam kyerɛ sɛ wɔsɛ nyinaa dwen ho sɛ deɛ woka di no ne yɛdwen ho sɛ yɛfa biribi anto nkyɛ ne hu sɛ ade bi wɔ hɔ a ɛmmoa yɛn ɔho ɛmmoa yɛn enti tɔ bi a obɛsi Ghana yɛsi ha saa kɔhwɛ Rwanda ɛna hɔ ayɛ yie no ayɛ sei ɛnso so yɛnyɛ adwene sɛ Ghana pɛ sɛ Rwanda enti wokɔ Rwanda se a wɔn asɔre pii wɔ hɔ a yɛatotom ne mosque bi wɔ a yɛatotom ɛso so wobɛtumi ayɛ sɔfo a yi sɛ kɔ university kɔnya degree mene ne nya adwen 100% deɛ but sɛdeɛ nneɛma si kɔ no saa na wahwɛ a obi sɔre a na ɔde mmerɛ bi aba a nso Ghana deɛ ha yɛ democracy yɛmpɛ sɛ saa laws bi aba ɔsɛ nyinaa trans hu sɛ wɔyɛ ma yɛn na yɛasom ne yɛde ayɛ adwuma yɛne mmerɛ bi a ɛhwɛ noise making mmerɛ wɔ hɔ paa mmerɛ wɔ hɔ yɛ noise levels no yɛwɔ sɛ residential area baabi a yɛ asɔre sei no ɛne sɛ bro some maybe as 65 decibel ne nyinaa wɔ hɔ yɛ EP wɔ hɔ a yɛwɔ mfidie a yɛde sususu no nyinaa na enforcement of the law no that is where the problem is. This is one idea. A kwan bɛfa so a
Yemna yank see ahye no bet me so. And no bia sorry I know our first speakers no dey say abonten no preach. Oh ye dede. And no say nya kura say nya yi wo be ko ba bi ekro bi so a say bia wo kwai. Bia wo kuma say na ko be bia ko bia so ifa be mi san kura kiti o no bia ekuta magafo. It didn't go answer. Say Kenya me asem. Enka say Kenya me asem, but that's an account. And it didn't. Obe propose am parliament say yenyemre mu odin. Parliament dia say me parliamentarian on the Shishamla. Enti emrand ho say the kan no emrand ho enforcement no any assemblyman any district authority no these assemblies no wo nyina wo bylaws wo wa itia wo nanti ho na wo say ehia asefre wotimi entan kan say wo hwe ba bia enti na you president what to do go for SCC baby also be ayi na juma na yeso ye bo omo no so yo majuma ye. No, okay. Minim so ministry ni a cabinet ministry ya. Then I say ministry be a cabinet ministry. Okay. And to obetumi suggest am a cabinet said be at least they na akra kwaso dodo. I know ya yedin. E ginsem. Amukwa. All right. Nanka wo be kan bibi. Me say bokura musu ye debi. Ye de say share dem ha de otie na obi no radio kase. Say they don't know say kasa you know I'm sure say kasa endorse you also kasa no endorse no do. Ha dwen. And to be suggestion be am cabinet said be at least e betumi refine laws na wo ho dada no. Yeah, become cabinet here say be ho. If say mo association Ghana Journalists Employees Association that man cause I did self regulation. And no better since say cabinet ba ko sia na ya ko kan asema em na ho dada. So enti me no in my life my own say we have to be disciplined. Now discipline is just say obey at the papa abra kitu abra obi ahwe. So say wo adwuma na wo hwe sika so na hwe bibi so na obi ani ho wo mfa bi na obedi no kura no. That is the discipline I'm talking about. Prof Yadase. Professor Frimpong Boateng, Minister of Science, Technology, Environment and Innovation. My research worker me na I am one was ontimi kansi supi because bylaws bi I won't say asori na ubesia e was say we mu soundproof e dede bia obeye no eni kwan say ba abonten so. Hey, and yes, some and the abide and the Pentecost are so dying. I bet Yan to move by your ebi soundproof. Ebi mo aye. Pentecost are so was come bet me aye. So yes, maybe we are. Enti about to us the Pentecost are so then kebetum. So now kikem. Responsible. Enti when you soundproof. So be enti. Na unim akoso ni na etwa bebo minister no. Me na right of him yeah my na ye ho so ya ko Captain no one near the my office Utru State House anymore ha Accra International Conference Center opposite Yabaka say papa na beto empemo keka ko be don hwe ba ko a eni omanfo ne agyamfo egusu a wo monam kwan so eba na ye maame Emilia ata eka planning committee no ho no oyo so afo abedi achi NDC aban no emu mami ye mo akwaba yeah nya ye da span so say wagye so say oni ye bedi nkomo first of all betumi a kye yen enne say den hyehyɛ no ati ankasa me da se bebre in the demo ho we hu na wa shat no in the yes the omampanyin na bedi twa we nya ne bebi ko ye de na beto gom wa hade asofo mpaibo ma we boy abo no say omamfo start the world bar will be pay one last respect. And in the day or your day, Piano pay no what we are copying in green no piano, a panda ho ye boy up what to her, a man na or pay the one you in papi, mono, or yeah, will make sure one easy one last respect. In the say, oh, when you from 8 a.m. to 6 p.m. or yeah, viewing, public viewing, and paying respect. Yeah, more expected if I to be a woman, you must say, Omubaba.
Empenyimfo bia bebre hina bodewude and wobeba because onyame adoma echina no on viewing no wobe fesia oda international conference center ha 4 year no mu but echina na pa no nyame adoma ye de ne be call pianum auditorium for burial service no nyimpadom kakre bi oyo mampanyin na amampanyin adada ofo no na wo ho wobe ye one filing pass echina ntinde duedi obiara opedo be obebia no ende na abo ne da ho ma ho. Okay, and ochina de no be just a few, but then the obia or abontia otie and sabre bia no betumi I na just obeba na fi oba be hebi sanity. Fortune them not. But I say en picky papa afi na asha na numbers no form one na se be. They were boy na yakada 8 o'clock. 8 o'clock no boy, but nkofa abadada public ni bebre abehwe woko dada nkofo ko edwuma so nti nkofo abako na me sure so de nkofo nam kwema worba yeah that's it ti captain yema me Emilia ata ena yene no edi enkomo no so far wo hwa aswafo ahodo pi no ano mahu se NDC aban aswafo ni bi aba but so far yenye hunu obia from the NPP but said yema me eka ye no 8 o'clock ena eye official time na ese sha se nti wo hwa kra no a ase nkonwa no wo mo ahyehyɛ awie program no ankasa de ahyase wo mo a wote se hymns ebo ewase media no nso aye krado a obia ehwe ni mu se obetumi ahyase but the program proper na say ya empaibo no awie ama ye bie emu no eso aka se nipa no ahyase a wo mo ewura mu kakra na afi wo mo ekwa kokomala so Kofi abushafo no ne National Security Council on Makwan no be amfa camera maho apart from accredited media houses no when be bisa ho captain no akwa challenge kaka say the attorney say na the agreement na say media houses be fa inside body no videos no from GTV na outside no yet your commentaries na interviews ahodo ya pese ye and on the arrangement and inside ankasa ne de enya de a wo mo atwene se yemma kwan ema yemfa cameras ankasa enko inside the cameras no outside the premises Obewura International Conference nya kwan no ho but inside the ho but nya proper so Obewura auditorium ho ankasa ena yemma kwan ama cameras na rent ye wo outside a ebuso ye adwuma no okay mood na ho no te say say ye obi ahu say de ye tie de but udru ho te say Captain Mood no how you din is apart from him now to say our background no won't any other the bia or ha no say protocol for no be agina bia so agina nchekwa na reefs bi ebetwa mu a wotuno say reef bearers no so more ehim abasa ba kom ye no me security our entrance one also tight but then cars are allowed in depending on taxes mumna when him say already na yemma kwan ma taxes but tax no etim and then wo share the pa airban no so dem kind na enya ensure say proper say the ehwe ni mo senke bia nipa betru pay compared to abra ye papa atamel say free mo no he no say the nipa numbers no ebo ba yes abre no a befa say yenhwe kopem no nwotwe ne yentumi enhwe say whether publicity no na anko ya maybe o manfo enhwe the name ana say ho asem but cameras no dey say the kind no inside there ye makwan e cameras enko inside but outside no there it is allowed that ye interviews ahodo na other political parties na by state funeral so far no there nobody other political parties no obia enya menye hunu obia but mahunu aswafo adadafo na wo mo ewo eye amanyoko NDC mo James Ajeni Mboaten mahu se o ha sanso na mahu former energy minister ene empanifo pi no a wo mo nyina aba ha adi ye ma me difa ye ne no ebedi enkomo mommy na mpombo ko de ana like here for me phone yeah kai good but okay first of all who are you? I'm from Adom FM. My name is Kofi Adom. Okay, Kofi. Yeah, we are privileged to have you. First of all, can you tell us, were you that close to the late vice president?
I've known His Excellency for almost 30 years, and his niece Kukua is a very good friend of mine. So let's just say my family has a relation with him, his with mine. So he, of course, is my boss, and it's such a great loss. It is such a great loss. So far, yes, the program is supposed to play the program proper 8 o'clock. It's now 8. The numbers that we are expecting to see for the services that he's rendered to the country, will you say we are seeing the numbers, or we should wait a bit? I don't even know why that should be an issue. We are grieving. People grieve in different ways. And who is marking the register, by the way? It's a moment of great loss. And I'm not even looking at whether somebody is here or someone is not here. For me, that's not important, really. Okay. What key thing will you say you will remember the late Vice President for? You cannot find a better gentleman than His Excellency Pastor Nisasa. His calmness, his wisdom, his knowledge. He's such a peaceful person. And it's a deep, deep loss. It's a deep loss. So, I can just say he should rest in perfect peace. Thank you very much. And then, Captain, you saw me as of whether that for no AD and Como, rest. I was a fair na woman shasia, woman nam kwanswa, a demo, but the program no 8 o'clock and it's a shasia, you know, and ya entity full flight, and you know, would be can be some mood, you know. Not me too many shared in community numbers, and I mean, and yeah, let's say, no option corner. We pray, say, woman for Wolfie, and then one more a war to the bench in the Baha, near pay a last respect at the Ama Oman Penny, that Adom Penny Abedia Che, that Papacy, and Mr. Atta Bequay. Yo, Kofima, yen now I say, the money in our hall. So far, me nya no ne mano ewa ha say won bia na woman am fan so wo everybody about inside ankasa no mahune yire ewo ho na mahunu panimfo ni bi abusiafo ni bi wo ewo inside ankasa outside ha ne de enya de wo ewa ha Kemeras money de should be any ebe sanfreo yem papa kwesi be queen min sata na eda form nankaba ne siena so ne na ne siba Araho sempano no na wonim Ghana fo ko ayi etise yase a obi akofidi kan ne din komo ose obehwe bi yenkohwe ayi yekojam na se ye de amu no to ho a yahwe nani achi de atwato enti se wo kwa ayi no ase a enka nkyere ye se wo kwa akohwe bi enye sini ye kwa akojam ani bre na aba enti wo kona wo ye behwe adini a twen ada ye beye exhibition na wakwa akohwe eno bi we de ye ni na enkran ne wo no enti ne wo ka no ye nkyere ye nkyere ya se ne twi ya wo ka no na se kyere no akohwe bi ye kokojam mawie na yemfa Democrata Ghanaian Times emrem Ghanaian Times Democrata no nefa etoso edu enso enos no salaries for MDA workers if payroll warrant exceed particular month. Yes, adwumayefo ya moye adwuma ewo MDA no. Se mo payroll warrant no se eboro ne da ewo se eba so a ene na mu se sa abosome no mo ye adwuma e de ache. Mo anya adwuma amodeje akatua wei eye August bosumi mu ewa fie a yesimu mu ya fie mu se bosumi a ebai ena controller and accountant general department wodi abase edu bra ewa se yede entotua yede tuaka eba edu ba bi a unhunu di amanfo oyo ye betweso atwe na ase apa yeto ase a na ache se de ebeya ye beyi nsamandin afiri akatua nwoma mu nti yesese ne de obetwentwen ne nase no ohun se odina katua ne bosumi akatua no ache ne no aboa ama kwan bi enkrofo fa so nya kwan ede nsamandin ewurawura ba katua nwoma wo mayi ni nyina ede afi honom eno ya asem a Ghanaian Times ne wode amayen na krata no ne fa etoso miensa ode awerahosem bi aba efre esunwan wose akane Ghana ye amena do a na owo India ewo mampani dada Dr. Hila Liman
na ban bre so wadi emfie aduo wɔtwe akyire sɛ nipa ne na wo musua e wo Ghana ha wonam sunwa abonten so ka bi pan chikra lawyer Nkoma de no lawyer Nkoma Sylvester Ankama prosi ni ne so de ka no bon no wawu or standing as an independent candidate some time ago e wo sunyane lawyer ni ambassador to India na na me fa ne cry nsie yenti Dr. Sylvester Ankama yesho won asave your money ye pa ehwe mo ya save mo ye won asave your money yesho mo ye pa o de pa ka hu nti watwa asem ni tia yesho mo ye pa so mo asara me to mo de jemu yes say what ne ba bi dwen yesho mo ye pa wa wo abanu mu na wa mmobra abewie chi obaye mobopa eno ya rehosam a wode aba na no so MTTD aposifo ya wo mo ashama eka wo mu gu mu se moto bi nam krom a number kra mo ho de wote so won hyeche wono woni license eno ane se wode namu a eye kra na wo hyeche na ka moto nu kra wa register kaya na enya homete na wo register ye wa won hyeche na wasan de fa ni party so no so hyeche bi kra na ye oba wasan afa akwada hye ne chi ebi a na obi ne mpra na o mache dropping wo moto so ukada nipa miense na omuti moto baako so baako kura ni wa o hyeche ahomete eti aposifo ejina omutumi so se ye becheche ye cheche wani ya cheche o moto no se ade chen ye na omu ye so omu kwa akohia baabi na wo mo abopɔ kon befa so ombeji o moto ena aposifo so obi ti omu na se nkrofo ne so omu bo omu hanu no omu agibum se mmoboro abeti agu omu so na omu se na ebehia wo ti wo mbo mpu ni mpu abototo no amu ye se Ashama police commander na tikwa apai. No, you see, in never be saying, what can I say? A police for no den. We are dear say ya. I say yeah. Oh, at least, Kabasana minimum force cry ye. Na come with FM. Now it's a force of them. Na emrebitia say. You see, a meeting. It's in a police for intelligence. Yeah, the intelligence na ye. Meeting behind you. And you go meet police for the intelligence. Sir, spray them, shoot them. The intelligence na ye adwuma nti bia na wo it's no Ashama de SC e wo honum no na ye you tag for someone ntwen yo mbe demo omo demonstration na yenso yenna ne ye ho omo research eko na kotodwene